Best collection mizo channel clear tu te chi bai vek ule National Investigation Agency NIA te chuan November ni som pathuma Manipur Assam Rifle Convoy lambun chungchanga thu boyan ziak luta Assam Rifle Convoy lambun na hian riat to angin commanding officer Colonel Viplav Tripathi anu puile afapa baka sipai pali an thini kha he pui khoina thleng hi Manipur police an chui nuwa NIA kuta hian hlanani NIA hian Ministry of Home Affairs MHA a thu boi zelu tur chungchang rotnan thlen chu an lo rem ti nuwa thu boi hi zelu anita ani thu boi hi Unlawful Activities Prevention Act UAPA le Indian Penal Code IPC noya section rang a zelu niya Manipur police te po in document chan nei rang te chu NIA kuta hian an hlan bok ani People's Liberation Army PLA hel te chuan Security Force beitu te an ni thuan soi to a Manipur police te chuan Colonel Tripathi le azui tu te hi Myanmar Ribul Churachandpur area a program mangzo an holam hel ho hian an lo lam bun ni in an soi Meghalaya a avoi khatnan West Khasi Hill district a munkil khorzo ko Primary Health Center chu drone mangin damdoi pe kan ni Chief Minister Conrad K Sangma chuan hemi chungchang hi atui taratar langin lotling takin atrum khatna atan nongstoi na trangin KM somni panga ahla moyet PHC ya drone mangin damdoi pe kan ni a minute somni panga huna mang tia soi damdoi semna tan hian virtual take off and landing drone Aquila X2 mangani Chief Minister chuan drone technology chuan healthcare malam hun po athlak danglam theidon tia soya hun tlo po har sa jok te po he project mang hian ol sam jok in andam doi mamo te pe kani theidon ani ati Afghanistan lam hanti revele lokte ang Taliban co-founder le Prime Minister ni Meg Mullah Muhammad Hassan Akhund chuan a sarkar chu ramdang te in rel bol na a in rol don lo thu soin International Charity Paul te chu an ramtana tranpuina peturin angen Hassan thu soi hi state television ati chuani in kumin August la a Taliban te na thu nei na an chan nuwa mi puite hne na athu soi nei masak ber ni in tunkar hian US le Taliban te chu Doha anin bedon bok ram tin te kan tiam che u chu in ram chung in rel bol na kan in rol don lawa ram tin te nen economy lama in som na thatak nei kan duani ti in Hassan chuan minute som thum don thu soina ne ya soilang har sat na in min tlak buaka kan mi te har sat na ta khai chuak turin pathian puina nen thei top kan chuame kan iti in na soibok August ni som panga khan Taliban te chuan US thlop sarkar chu pai thla in thu nei na an changa chumi hnu loka US chu Afghanistan atangin kumsom ni don a chamchil hnuwa ain hnuk dog zui boka Taliban sarkar masa kha US chuan 9/11 thlen hnuwa pai thla in mo phurtu ber Osama bin Laden khati laya Afghanistan a cheng po ati lumbok ani kha hasa hi Taliban veteran ni in Taliban founder le supreme leader masaber Mullah Omar political advisor ni reng thina ni a kumsang khazakwa somkwa paruk sanghile pakhat Taliban sarkar lai khan kumsom roka upa Hassan hi foreign minister le deputy prime minister ni boka UN Security Council in sanction lisa siam zinga telani thung Hassan sarkar chuan har satna nasa takatok meka economy lama nasa takin atlan niama khovel ramdang te puina dong to boxi lawa Afghan sarkar masa kha chu US in kongtin rengin athlop thung Taliban ten thu nei na an chan hnuwa inflation le unemployment nasa takin asanga banking sector po atlu cheto boka chu mai ba ka Washington in Afghanistan asset dollar tluk la ding on som khoiche theilawin na da boka World Bank le International Monetary Fund ten Afghanistan an puinan ti top zui bok United Nations Aid Agency ta chuan Afghanistan in humanitarian crisis turu takatok the reng ti in kumin thlasika hian an rami puiza ve maktadoi somthum pariat vel chu an tram theidon ani anti International Charity Organization tinte ranpuina ti top lo turin kan ngen cheuwa ti chuan mi hringa buaina chu kan chingfel thayang ti in Hassan chuan athu soya atar langani North Korea lam hantar lang vele thok thokila North Korea chuan mi puite chu an ram ho tulu ber Kim Jong Un style an enton tur dan nan leather coat ha ka khap kumsang ni som pakwa December thla khan
Kim Jong-un hian mipui hmuha a inlan na leather coat a ha a hemi hnu hian a thawmhnaw in bel ang hi an rama hian a lar chho ta hle ani abikin mi hosa le din mun sang jok ten an ram ho tu an thlop na le alaka an rin om na lan tir na atan leather coat hi an hazui na sa hle leather coat a lar hnu hian leather lem manga siam po aron lar tela leather lem zor tu te po hi police lem po in an vai zui boka leather lem manga siam ko ti lar chu Kim Jong Un mel le athu nei na tinep tu anga alang ni inan ngai hei ba ka hian an ram ho tulu ber thom no hak ang lo ti lar chu adik lo ni inan ngai bokani Squid Game film la lut tu ka plum don Radio Free Asia chuan North Korea chuan an rama Netflix hit Squid Games film la lut tu mi pakhat chu ka plum tura chung thurel sakani thuan soi report chuan aru ka he film la lut tu hi man chu ani hnuwa Firing Squad ka hlum tura ti ani a he film omna USB le tu high school naw pang chu adam chung tang tura ti ani boka he film lo en pui tu high school naw pang dang paruk po kumnga rim taka na thoka tang tura hrem an ni bokani Omicron wangin kho khirna kalpui tran Britain Germany le Italy te chuan Omicron coronavirus variant kai an nei thuan puanga heti lai hian British Prime Minister Boris Johnson chuan he virus thunun ani theinan hian khokherna thar puang halin ramrang rang te point Southern Africa atanga khwal jinten an ramlu an khabzui ngal bok Omicron mu chua thar hian ngai that lona na satak khovel puma siam ngalin ramran ran ten khwal jin veiwa an khabzui ngala wangin investor te chuan pandemic leng kum ni hnuwa global recovery thlengmek ati boy an hlona lian hle Britain a Omicron kai pani mu chuate hi tun hnaya Southern Africa azin an ni thu British Health Minister Sajid Javid chuan soya Prime Minister Boris Johnson point UK lut tur telaka khuwa khirna khawzok an kalpui tur thu soin hei baka hian social activity lama po khawzok a ruam man na siamin mai tuamna wa vek te chu ti mak mo tharani le thuan soibok UK lut apiang te an lo thlen hnu ni hnia PCR test an nei vek anga ya negative result an nei ma chuan anin khung rang tur ani ti in Johnson chuan a soi Omicron kai te ne na in nim nei na nei te chu ni som chung anin khung rang tur ani boka sarkar chuan mai tuamna wo vek ti mak mo da le in hei hi kar thum hnuwa en non le ani ang ti in Boris Johnson chuan a soi German state Bavaria po Omicron kai pani mu chu an ni boka heng mi pani te hian November ni som ni pali khan Munich airport an luta da ranin an ommek bok Italia po National Health Institute chuan Milan khopuya tun hnai loka Mozambique zin atrangin Omicron mu chu ani thuan soiboka Czech Republic Health Authority te po in Namibia azin an khwale tui chuan ripuya kai thu soin Omicron ani la ni lo NVMe kani thuan soiboka Omicron hi WHO chuan variant of concern a puangin mithiam te chuan tundin huna COVID-19 dangte anga a hlom lo ti fia takin an la hrebik lowani England Chief Medical Officer Chris Whitty chuan tundin huna Omicron chu an la fia zat lo thu soin mase alanda na he variant hian vaccine paltlang theidi in alang ti in a soi Omicron hi South Africa amu chu masak berni in Belgium Botswana Israel le Hong Kong atepo akai mu chu an ni to bok Dutch thunai tu te chuan South Africa atanga karkalta zirtop nia Amsterdam athlok lut mi zaruk zinga somruk pakhat chuan coronavirus an kai thuan soya Health Authority te chuan heng mi te hian Omicron an kai le kai lo an test zui mek thuan soi Omicron wang hian karkalta khan mu chu ani thu puan ani hnuwa financial market te tla hniam hala a big takin airlines le travel sector lam an hniam ngal duaya oil man po barela dollar so minat lan hiam ngal bok mithiam te chuan Omicron khuwa khir turin khwaljin veiwa ti to malak na chu atlai lutuk to thei anti chungin khovel ramrang rang te chuan khuwa khirna an kalpui zui thawa chungzinga chuan United States Brazil Canada European Union ramte po antelani US Centers for Disease Control and Prevention CDC le State Department chuan khwale tuite chu Southern Africa ram paret an tlo akhabzui ngala Australia po in Southern Africa rampakwa tlo akhabzui boka heng ramatanga an khwale tui Australia alut te chuni sompali anin khung rang turani antibok Japan chuan South Africa Botswana Eswatini Zimbabwe Namibia le
Lesotho atanga khwalzin ten an ram lu an khap boka ramdang pathum ala belle tur thua soibok Britain point Southern Africa ramte chu red list atel ngala South Korea, Sri Lanka, Thailand, Oman, Kuwait le Hungary te point Southern Africa ramte atanga khwalzin ten an ram an lu an khap bok South Africa chuan khwa kherna khovel ram rang ten an kalpui chuan tourism le economy sector dangte a khoi ngei tura ngain ram ran te nen travel ban kalpui lo tura in biak na kalpui mek thung Europe khomol pui hripuin a chianon le mek lai le ram rang ten hripui leng na sa le khwa khirtuma malak na khau taka an kalpui lain Omicron hian boy abel zui ta ani Israel chu ni som pali chung ram dang ten an ram an lu a khap zui ngal boka Israel hian Omicron kai pakhat nei mekin hei baka hian a khwale tuite ram chung lu turte chu vaccine la kim to baka ni thum chung in khung rang turin atibok hripui kai te chu phone tracking technology mangin Israel intelligence ten an en thlato don bokani heti lai hian COVID-19 hrithar Omicron variant mu chhuat tharani le awangin ram rang ten hri laka inven na turin ma an la chhomek zela khwalzin lu khapna le khwakhirna dan te an siam thar hlomani Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal point Nimin Khan Prime Minister nena lekha thonna Omicron variant mu na ramatanga thlo theina lu khap thuai turin angena kum khatle achan ve chung zet coronavirus dawin hun khir tak kan mangani COVID warrior te impact na le hun khir kan paltlang nuwa rileng laka po kan je om chove thei chawani ati heti lai hian South Africa lama COVID variant thar in kaidar olsam taknia soi darle ta ka wangin ram enge mozatin khwa khirnan siama India poina siam ve thua yanga yani ti in Kejriwal chuan soi he variant hi India ramaron lut tur ven na turin kan theidan anga ma kan lak nga langa yani heng khrimu na ramatanga thlo theina lu khap ngal turin kangen chea he rikai India rama anron lu chuan kan ramta na poidon lu tukani ati Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia point COVID variant thara omle awangin department rang te po in ral ring tura hriatir an ni ti asoya mi puite chu pun khom na hmuna kal lo tur le theito pa film khur turin a cha bok ole khati zong kha tu na ta na video kan ngai thlak le kan thlir ho thei te chun ni le ta video dot le in lo ngai chang thau don nia in zawa in mang tha le vek ole